Hello guys, hai tongbai sandra kanto kono dini ang kai sobaijak food festival first time dini kai jaborowa sing dini nailne food festival bahai tong norok jokono an logi naiman nai adi sing bisina kabe terus naile ne norok soi nai kana an blog no yang side to song yang side to friends jong sing ta bisingo naile ne terus ni norok an logi Ya, sih anak. Salah. Bukan belai no jom-jomat. Oro belai kemana? Dari pensong. Yang satu tadi Ropalo. Mereka merah deh. Bisa kok sih abu tuh kemarin kan bisa tahu kalau apa kita bola kaiting kok. Lo kata apa kabel lagi tong ba. Oh zakat ini kebasan soli tong sensor. Oh niani hoje soli mane orote kena to soli nai. Ini oroa kajak Korea Nela food festival namanya. Oh Khai tong ke mana superstar ni dance lai tong oh yang ke mana sam stur pajak kari sengtak yang saya tu kisah gul lai nale na no tin nai tong na an bolong na soya boy seng tine ko orang food festival nai mai palajak orang pakai nong no lambu kari to ya mangka Kamu nomor sama itu yang songyang oke. Dia lah balik jelek, bukannya aku ini gitu ya. Hati jago ni bagai, jatuh tang. Lagi semuanya tentang. Guys, orang muka melang suka ini cara second day kenapa sampai pengkonon melang ni ni yang orang orkestra kami pakai ini itu superstar kami top semua itu kan semua pun mana superstar kiasa Michael yang sini saya naik ke mana ini saya yang orang bisa naik food festival naga 5 different song tabung ke orang local dance rock soli tongko te sada tongko orang superstar soli kanai salbai me bisa hamtaya nomor sit ngi tongko sila di tal kita sini tongko yang saya tongko stage mongni boleh kabang mana faida kusto
kita tongkol Milo kumunay tong na sa lagaham kam. besi itu nayakan kita segan naik Oh keren tuh. Yang gue tabung no sini om masuk benar sing lo cibono. cengna naik terus mentabung no Oh pulen hamai mari mo sini. Oh keren sakra tai. Ali shimon tai. Mulai shomna. besi ngon nubi man naik
To hear your notifications while your phone is locked, you need to turn on Headphones personal results. Check the notification on your phone for more information. It's 12:16 a.m. To hear your notification.